So engizokwenza la kahle hle angizile uzoshumayela. Uzozo ngifuna ukuthi hayi cha angizile uzoshumayela. Kodwa ngizokwenza njani? Ngizobona. Futhi ngizokhuluma isibusiso phezulu ukuthi sabuyele emakhaya bazalwane sengathi uNkulunkulu anganibusisa. Anibusise ngaphezulu kuba kade enibusisile not leni labaseThekwini kuphela kodwa ngisho nathi thina bala eMtembisweni naseMatimantolo ngiyafisa sengathi uNkulunkulu angabusisa amabandla ethu, abusisa ama-families ethu, abusise imisebenzi yethu abasebenzayo, abusise amabhizinisi abasebenzayo abanamabhizinisi, aze uNkulunkulu abusise futhi ngisho nezingane zethu. Uma kukhona into efuna sikhulekele kakhulu, khulekele ingane zethu, ngoba uSathane unamandla amakhulu okudestroya thina ngengane zethu. Babuzonke uma besingayikhulekelanga. Yabona uSathane angasebenzisa bonke abantu bakuduma ukulwa nawe. Kodwa ithuluzi elistrong kakhulu angathi mayisethi ulwa nawe kahle ngalo kulweke ithuluzi labantwana bakho. So in our prayers khulekweni yethu kufanele sigcine ukukhulekela lokho nalokho nokudla abantwana bethu siyadinga ukubakhulekela. Bazalwane, ayikho into emnandi njengokuthi abantwana bakho lapho kukhona nabo babe khona. Ayikho into esibusiso. Uyabona nje mangibuka ngapha bazalwane, angazi mina sekwazi kwathiwa ke umfundisi wengane. Yabona masibuka ngapha, ngapha ngathi akukho ngapha. Angathi ndaba ingapha kakhulu nabo bathe abavele bahlale ngapha. Khona sizobabona kahle cha bakhona phela. Nokwathi ngababona babona ukuthi hayi bakhona. Awake nisumeni mina ngenyama. Mashallah. God bless you to the pastor. Bengisashela into bazalwane ukuthi kuyisibusiso ukuthi lapho izingane zakho lapho ukhona nezingane zakho zibe khona. Ayikho into ebuhlungu babundimande njengokuthi mawe enkonzweni kube khona izingane zakho ezisele emuva ingakhozi. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Every Sunday mawuyazi lento uthwenkozweni ube uhodula inyama njengomnaluthi wathi ephuma eSodom elibhubhayo eya eSowari la uNkulunkulu athi babalekele khona ukuze baphephe. Emumva ngekhathi bebalekele lapho uNkulunkulu athi babalekele khona, emumva kukhona abanye bomndeni wakhe ngekhathi kuqhuma isililo sasikhalala enhlizweni yakhe. Ikona lokho kwenza ukuthi ahluleke ukugijima ephambili, athi yaphambili ecabanga emuva azabheke emuva lapho kuthiwe akungabhekwa khona. Hallelujah. Amen. And noJobe uma uSathane emshaya ngakho konke amshaya ngakho, ngicabanga ukuthi okwazwela kakhulu indaba yabantwana bakhe. Ngoba abantwana bakaJobe abafanga sebefile. Ngiyakuzobazalwane. Ngithi abantwana bakaJobe abafanga ngoba leyandlu esishawa umoya amakhona awu4. Uphahla lwayo lwawela phakathi labulala ingane eziwu10 zikaJobe zafa.
waze wathi uJobe mayesethola umlayezo ukuthi abantwana bakhe abawu10 bafile, wathi ngaphuma esizalweni sikamama ngihambaze futhi ngobuyela khona ngubuyela uNkulunkulu ngihambaze, ake ngiparaphrase kanjalo. Wathi uJehova uphile, wathi uJehova uthathile, manibonge igama lenkosi. Noma awukhuleka lo mkhuleko bazalwane enhlizweni yakhe, enhlizweni in the depth ejuleni kwenhliziyo yakhe wayethe ukukhuleka ngokukholwa, wayeweshipha ngokukholwa, ikhathi ethi manibonge igama lenkosi, kodwa yayikhona into enhlizweni ukuthi awunkosi. Kodwa bengeke kusasala ke ungenani ingane ezingane zazuthe kwangeke kusasala noma u5 zisale sezifa zonke ingane zami. Ikhona into eyayibuza ukuthi hawu nkosikazi yini engiyenzile kuwe, ngihanjelwe abantwana bami bonke bobu10 condition la. So mhlambe mangishintsha ifocus bese ngibheka mina abantwana nisekhona, ngiyafuna ukusho kumina ukuthi asifuni ukulahlekelwa yimina, ngoba masilahlekelwe yimina silahlekelwe yithina. Niyangizwa? Ngisho khona la ebandleni masilahlekelwe yimina silahlekelwe yibandla. Ibandla lethu alilona ibandla lethu ngaphandle kwenu. So siyacela sikuKristu ukuthi sicela nisisize ngane zethu ningahlukani nathi, kakhulukazi kule issue yokukhonza uNkulunkulu. Noma uNkulunkulu simthanda ngendlela yokuthi sifuna ukuthi amakhaya ethu makwamasonto avalwe. Khona umunye umama lapha ku social media ku TikTok onomuzo omuhle unengane engafuna ukukhonza, manje sengize ngambona kabili ngazi noma lo munye wesibili nothatha kuloya, wathi manje sengiyahamba ngesontweni umuzi wami ngawunikezwa uNkulunkulu ngiyawuvala, akukho umuntu ngoba lo muzi ngawunikezwa uNkulunkulu ngishisa yonke into la ngayinikezwa uNkulunkulu lakho konke okuphakathi. So angizoshiya umuntu ongamfuni uNkulunkulu wami akangisize ezenjani angiphumele emzini wami, ngoba sengiyawuvala umuzi wami sengiyokhonza uNkulunkulu wami owanginikeza lo muzi. Wayekusho lokho khona ekwenza, kodwa yayikhona into ethi kodwa Nkosi yami yini lento ukuthi ngibe nezingane ezingakufuni kodwa zikufune konke wena onginikeza khona including umuzi wami. So ingane zethu sicela ukuthi sihambe nana, sifuna ukuthi sisale ngeqiniso. Haleluya. Ngoba la kusala khona usekufeni sekubhujiswe. Haleluya. So siyabonga bazalwane, asifunele umuntu verse 31 John chapter 19. John chapter 19 verse 31. John 19 verse 31. Khona abaJuda ngokuba kwakungolungileyo ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngokuba lolo suku lweSabatha lwalulukhulu, banxusa uPilato ukuba ayaphulwe imilenze yabo basuswe. Amen. Ngizocela ukuthi sifundele NIV, New International Version. Siyabonga mzonke. Khona abaJuda ngokuba kwakungolo kulungise
kwakungolokulungisela ukuze isidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha, ngokuba lolu suku lwesabatha lwalulukhulu. Banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo, basuswe esiphambanweni. Okay, ake siqhubeke. Usafundile lapho. Ayeseza ke amabutho ayaphula imilenze yokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe, kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi. Obonileyo ufakazile, usho njalo nje. Obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile. Yena ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani, ngokuba lokho kwenzeka, sibambe nayo le ngxenye, ukuba kugcwaliseke noma kufezeke umbhalo othi akuyi kwaphulwa thambo lakhe. Futhi omunye umbhalo uthi bayakumbheka abamgwazileyo. Kepha lokho emva kwalokho uJosefa wase-Arimathea engumfundi kaJesu, kepha ekufihla ngokwesaba abaJuda, wacela kuPilato ukuba asuse isidumbu sikaJesu. uPilato wavuma, wayesefika wasisusa isidumbu sikaJesu. Kweza noNikodemu owafika kuye kuqala ebusuku, waletha ixube lenhlaka nomhlaba, kungathi ngisho kahle nomhlaba phela, kungathi amalitra ayikhulu. Ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha, njengesiko labaJuda lokumbela. Khona ngakuleyo ndawo lapho wayebethelwe khona esiphambanweni, kwakukhona insimu, nasensimini kukhona ithuna elisha okwakungazange kubekwe muntu kulo. Bambeka lapho-ke uJesu ngenxa yokulungiselela kwabaJuda ngokuba ithuna laliseduze. Okay, ake sithole NIV sibe siyovula futhi kwabaseRoma 10 verse 9. NIV reads as, now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath, because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath. Okay, verse 31. Yes. Open the foot. Now it was the day of preparation. Yeah. And the next day was to be a special Sabbath. And so yeah. Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked
Pilates to have the legs broken and the bodies taken down. Ngifuna le ndaba ethi the next day Okay. was what? The next day was the special Sabbath. Ngifuna lokho ukuthi the next day And the next day was to be a special Sabbath. was to be the special Sabbath. Okay, asifuneke Roma 10 verse 9. Noma ubani asifunde. Roma 10 verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Amen. Uma wenze njani? Uvuma ngani ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Bese wenze njani? Ukholwe ngenhliziyo. Ukholwe yini? Thanda ukuthi ukholwe. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Bazalwane, iphasika lethu masizoliguba njengoba sizoliguba elimkristu. Masigubha asigubhi ukuthi uJesu wafa bese ngaphelela lapha. Ngoba uma ngabe sigubha ukufa kaJesu ndaba besiphelela lapha, sichaza ukuthi uJesu naye ufana namawundlu ephasika amanye, ngoba onke lawa amanye amawundlu ayihlatshwa uma kuzoba umkhosi wephasika ngokwabaJuda, ayebulawa, ayefa. So but uJesu uma ngabe yena esezoba iwundlu lephasika, yena waba iwundlu lamawundlu, njengoba inkosi yamakhosi nombusi wababusi. Kukhona ababecula eqaleni bethi uJesu uyidwala lamadwala, kodwa futhi namhlanje ngiyafuna ukuthi ngisho ukuthi uJesu uyiwundlu lamawundlu, uyiwundlu elingcono kunalawa yamawundlu ayihlatshwa njalo uma ngabe begubha ukuthi baphuma eGibhithe. Lawo mawundlu ayigcina ekufeni bese ndaba yaphelela ekufeni, kodwa uJesu wafika eyiwundlu edlula lawo mawundlu, ngoba indaba yakhe ayigcinanga ekubulaweni nasekufeni. Wathi esefile uJesu, wathi ngosuku lwesithathu wenze njani? Wavuka kwabafileyo. Yabo. So manje bazalwane, ngifuna ukuthi namhlanje ekuseni ngiveze lento ukuthi uJesu uma kuzofa yena abe iwundlu lephasika, wayengeke uJesu iphasika lakhe lifane newundlu lamanye. Iphasika likaJesu lalingeke lifane namaphasika amanye amawundlu. Uma ngabe uJesu esezoba iwundlu lephasika, kwaphoqa ukuthi iphasika lewundlu eliuJesu lingafani namanye amaphasika. Leli phasika laba iphasika eliyispecial lekhethelo. Elinye ihumusho lesingisi ngithi ikakhulukazi iKing James Version ithi leli phasika kungazi ukuthi kwakuyi high Passover. Yini eyenza leli phasika libe iphasika eliphezulu liphakeme kunamanye amaphasika? Leli phasika libe nekhethelo
kunamanye amaphasika ingenxa ukuthi leli phasika latholelwa indawo esabathini ekhulu kwadingeka isabatha elispecial elingafani namanye amasabatha uma ngabe uJesu esezoba yiwundlu lomhlatshelo kwabonakala ukuthi hayi kufanele elinye isabatha ngani ngoba kwenziwa umsebenzi odlula umsebenzi owawenziwa amanye amawundlu futhi leli wundlu i-event yalo kufanele ithathe not only 3 days yabona leli wundlu lona i-event umgubho walo wathatha insuku engaki insuku eziwu4 yabo ngani ngoba leli wundlu okwalo sekuhlanganisa nalosuku lalovuko so waphoqa ukuthi insuku azilo4 now bazalwane ngakho in my opening ngithe ngibuye ngixele endabeni ukuthi siya Good Friday ngoba iGood Friday kufuze phela ibe ngolesihlanu phela angabe sangena umgqibelo lingabe lisangena isonto kufuze ukuba sihlanganele ngolesihlanu sahlukana kuba besilaphi besi Good Friday futhi ke mina bazalwane ngicela ngixolele angizwa ukuthi sizogubha ama-Easter angizwa angazi ukuthi ithathwapi angiyazi ukuthi kwabona ama-Easter into engingayazi eBhayibhelini angizwa ama-Easter angazi ukuthi yini Easter mhlawumbe ningaguglisha mina eniguglishayo ningitholele ukuthi i-Easter yini ngoba i-Easter ayikho la eBhayibhelini ngizwe nabazalwane ngoba umzalwane ungakhuluma into oyizikhulunyo ngoba ogcina ususho into ongayisho yabo mawumzalwane kubalekile ukuthi izinto uzihlole amen asizile kuma-Easter la makukhona bakuma-Easter siyababongela baqhubeke nama-Easter abo angithi ama-Easter ananama-Easter eggs thina sikho kuma-Easter thina la asikho Good Friday thina la kodwa lana sisephasikeni sizogubha iwundlu lethu lephasika bathi abaseKorinte chapter 5 nelethu ini ihlathi elingubani lathi nasizogubha uKristu thina la sogubha uKristu asimzogubha usuku ingakho nje kwayena nje uGood Friday lo ngimbeka out ngoba uma befuna ukusinikeza iholiday laba abasinikeza iholiday bathi Good Friday kwakufanele bebuze kuthina sibatshele ukuthi cha leli sabatha elaliqondene newundlu lethu kwakuyisabatha elispecial lalingeke lilunge iwundlu lethu ukuthi likhaveke kwesabatha elilodwa isabatha phela bazalwane liqala ngolesihlanu ntambama ngo6 liphele nini isabatha ngomgqibelo ngo6 uyabo kodwa leli sabatha elaliqondene mazobheka kahle nawe amakhalenda eminyaka wonke iphasika ahlali lingedate eyodwa kwesinye isikhathi kubuye libe ngoMarch kwesinye isikhathi kubuye ngoApril yabo angazi kuyenzeka ngigcine seligaxela nako miyangazi kodwa nje ihlale ligidagida khona lapha so nalana-ke yayikhona le scenario yokuthi isabatha lingabi ngedate ethile kodwa idate kulesi sikhathi sokuyobethelwa kaJesu nokufa nokuvuka kaJesu
kwaqondana nokuthi kuzoba khona ini isabatha elekhethelo. Now isabatha lekhethelo aliqali ngolesihlanu ngo6 ntambama. Isabatha lekhethelo special Sabbath. Isabatha lekhethelo noma isabatha enkulu liqala nini? Liqala ngolwesithathu ngo6 ntambama. Njalo isabatha elikhulu linjalo liqala ngolwesithathu. Sikade ngicabanga ukuthi hayibo esikhathini esiphambilini nekhumbula yini ukuthi abazalwane babengahambi ngolwesihlanu kuya kuthi, babengawuqali ngolwesihlanu kuthi, babeqala ngolwesine. Yabona kanti ngibuza ukuthi babethatha kusho ukuthi i-information yabuye yalahleka ngokuhamba kwesikhathi, ilahlwa abantu abathile. Abadala babazi ukuthi indaba yesabatha kahle iqala ngolwesihlanu. Kwashintsha sagcina sesinikezwa ngoba asiphethwe uNkulunkulu ngokuphelele. Kukhona abantu abafuna ukuzifaka phakathi kwethu nalento kaNkulunkulu wethu, bagcina sebeyicontrola ukuthi ihambe ngokwesystem yabo. Haleluya. Basinikeze nama-holiday abathanda ukusinikeza wona. Yingakho namanye ama-holiday ekhona ayebizwa ukuthi ama-Ascension Day, bagcina sebewavalile. Ubani owaziyo ukuthi kwayena uGood Friday ngeke bagcine bengawuvalile? So kubalulekile ukuthi singalandeli isystem yabo, ngoba isystem yabo ngoba bakholwa bona babheka indaba nezokulawula izwe, singayilandeli kakhulu. Fana nayo the mainstream media ehambisana nesystem yabo, singayithembi kakhulu. Into efuna siyithembe, efuna sithembe uNkulunkulu wethu ngoba akaguquki. He's the same yesterday, today and forever. Akashintshi uNkulunkulu. Yingakho nomuntu bakuduma uNkulunkulu akamthole kahle. Kukhona ukumthola uJesu, kodwa kukhona ukuthi uJesu umthole kahle. Uyabona? Umuntu omthole kahle uJesu akashintshi. Uhlala eyinto eyodwa iminyaka ngeminyaka. Awubazalwane base Pinetown bakuduma nabazalwane bakho. I believe ukuthi uJesu wenu, uJesu wangempela namthola kahle. Ngoba i-relationship yenu nathi ayishintshi kuze kube namhlanje, niyinto eyodwa. You are a very big support team. Yabona? Nathi siyazama nathi ukuthi sibe leyo support kuyona kunina. Asazi ukuthi yabonakala yini lapho ngakunina. Kodwa yilokho esikuzamayo. Kodwa lento eniyona kuthina ithi bakuduma, hayi uJesu nambamba la ebandla khona. Ngoba kukhona uJesu mamuzoli ukuthi umbambile, kanti umbambe ngendlela laba abanye abantu abathi mabethi babambe inkukhu, babambe iziqhubu zenkukhu. Asale neziqhubu umuntu athi uphethe inkukhu. And ke umuntu ophethe iziqhubu zenkukhu umbuzo uthi uyakwazi ukudla. Akwazi ukudla ngeke uphile ngeziqhubu zenkukhu, uzofuna uphile ngani ngenkukhu. Haleluya. So balekile ukuthi sirely kuyena. So la kwaphoqa ukuthi kufunwe indawo yaleli sabatha, leli Pasika libe ngaleli sabatha leli ngoba kwakuyisabatha enkulu. So uJesu futhi mawuzobhekisisa kahle ngampela iyafeyila lento yokuthi sithi uJesu wabasethuneni insuku ezintathu, wavuka ngosuku lesithathu. Uma ngabe uJesu wathathwa before kube yisabatha, wasiwa ethuneni ntambama ngolesingaki, ngolesihlanu.
kwahlwa uJesu esethuneni kwaba kwahlwa kwasa kwasungula singaki umgqibelo kwase kuthi ntambama ngabo 6 ngale kwa 6 so sekuwuvivi lapho yabo wayesenza njalo uJesu wayesevuka kwakhe nsuku engaki lo yabo so kanti la masufunda leli verse uyathola kahle ukuthi kwaku isabatha elikhulu elispecial now leli gama elithi ukulungiselela kwakufanele abaJuda ukuthi makuyisabatha enkulu i-preparation ukulungiselela leli sabatha enkulu ibe nkulu ngoba kuchaza ukuthi izinto ejwayelekile abazenzayo nokubasumilo whatever nohambo abalithathayo nemisebenzi ekufuneke bayenze kusho ukuthi manje la kuma ngabe kuyisabatha enkulu bazogcina ukuyenza ngasikhathi sini ngo6 ngolesithathu kuba u6 ngolesine kuba u6 ngolesihlanu bese kuthi ngo6 ngomgqibelo kube manje bebuyele emsebenzini yabo so ukuze izinto zisale zimaintaineke kahle kwakufuneke bakulungiselele ukuthi ekuphela lo 3 days zibe izinto zingonakele bakwazi ukuphumula kahle for 3 days so noJesu naye usho kahle uJesu bazalwane uthi yenzani njani kade kusho cishiweni babuduma wathi njani bhidlizani leli thempeli mina ngizolenza njani ngizovusa nini ngosuku lesithathu futhi noJesu ushibahle uthi abafuna isimangaliso sikaNkulunkulu asikho abazosithola azobanikeza sona ngaphandle kwalesibonakaliso if not isimangaliso sokuthi uJona waba sesiswini senhlanzi insuku engaki insuku ezintathu nani nobusuku obuthathu washo uthini uJesu lapho waye ebavezela ngalonda bakaJohane ukuthi yena uJesu kahle uzoba yinsuku engake ethuneni uzoba yinsuku ezintathu nani nobusuku obuthathu now leyo nto ayikwazi ukuthi yenzeke ngolesihlanu kuya emgqibeleni lento ukuthi yenzeke iqale ngolesithathu ngo6 ntambama ize iyokhophela lapha haleluya amen so now bazalwane ngilento ke sengigcina engifuna ukuthi ngiphende phakathi kwethu ukuthi ukugubha kwethu iGood Friday uma silahlele ngaphandle ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo akuyona iGood Friday leyo uma ngabe ingaphathwa ingagcizezelwa iGood Friday indaba yokuthi uJesu wavuka iGood Friday ifeyili isufeyili makukhona into ngamanye amazwi babuduma ekufanele makuyiGood Friday noma kungachazwa lokho okunye okodwa kufanele ibe ku top list ukugcizezelwa ilento ukuthi wavuka ngoba uvuthondaba lwamandla kaJesu lusemuvukeni wakhe kakhulu nezinto nje ezithinta impilo zethu ziphethwe kulento ukuthi Jesu wenze njani wavuka kwabafileyo bazalwane ngisho ukusindiswa qobo lwakhe kuphethwe kulento okwenza njani esekuvukeni kaJesu ingakho leli verse esifundile lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi bese ukholwa yini ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wenze njani wamvusa babafileyo uzokwenza njani wena uzosindiswa ngamanye amazwi izinto zakho lawo mandla amvusa babafileyo mangabe uwakholwa izinto zakho zizolungiswa uzolungiselwa inkonzo phezulu
Bazalwane, yabona lento yokuvuswa kukaJesu kwabafileyo iphethe lento yokuthi ayeza emhlabeni wayezela ukuthi abantu bafile. Ngoba wonke umuntu ongafikile kuJesu ngokuthi amamukele amenze abe yinkosi nomsindisi wempilo yakhe, lo muntu njani ufile ngokweBhayibheli. Akusiyona inhlamba, akusikona ukuhlambalaza, it's not blasphemy, kodwa kuyizwi likaNkulunkulu. Umuntu ongenaNkulunkulu lithi iBhayibheli ufile, lize lithi kwenye indawo ophila etamaseni kunjani ufile esekhona esaphila. Kanti kwabase-Efesu chapter 2 verse 11 kuthiwa lapho uniphilisile nami enjani ebelifile ngani ngezono nangephambeko. Umuntu ongakafiki kuJesu ufile. Ngamanye amazwi into eyathi uJesu ukuthi asuke emazulwini eze emhlabeni wathunywa ngani ngoba kwakune-emergency yokuthi abantu banjani bafile. Kwakune-emergency yokuthi sinjani sifile. So uJesu into wayezele ukuthi abantu abafile benze njani bavuswe ekufeni. Mama usumamukeli uJesu wamenza wayinkosi nomsindisi empilweni yakho, usuvusiwe. Ngamanye amazwi uma ngabe sithi sisindisiwe sisuke sithi sesivusiwe ekufeni. Kodwa umuntu ongakamamukeli uJesu usesefeni kwakhe akakavuki ngokwakaNkulunkulu wadala abantu, hayi ngokwesystem yalelizwe. NgokwakaNkulunkulu mama akamamukeli uJesu awakavuswa, usesekufeni, usesekuthongweni bakho. Lo buthongo bokufa ibona obenza ukuthi ngisho nganezwi likaNkulunkulu ungakwazi ukulizwa. UPaul ukuthi njani ufile. Ngani ngoba isystem kaNkulunkulu yokuphila ayi-apply empilweni yakho. Izinto zikaNkulunkulu awukwazi ukuzizwa, noma uzizwa awuzizwisisi, noma uzibona awuzibonisisi. Kodwa once umuntu wavuka ekufeni kwakhe izinto zikaNkulunkulu uyakwazi ukuzizwa. Nanjengoba ngikhuluma nje namanje abaphilayo bayangizwa, kodwa abangangizwa bandani abangaphili. Kanti ngoba umuntu ongaphili noma angaba nazi indlela mayesefile sisidubula noma ungakhuluma ngeke ezwe endlela. Umuntu ofile osebhokisini lomgcwabo eseshonile ngisho angaba nawo amehlo wangquluze noma ungathini akaboni amehlo ekhona. Same thing applies nakumuntu ongakamamukeli uJesu. uNkulunkulu ubona kuyisidumbu. Now lesi sidumbu esumuntu ofile ngoba akamamukeli uJesu sakhosta ukuthi uJesu ehle emazulwini athabathe isimo somuntu. Nangizobazalana athi mase sithabathile isimo somuntu aphile la emhlabeni eyindodana kaNkulunkulu kodwa futhi eyindodana yomuntu. Ezinye izinto mafuna iBhayibheli uJesu wayezenza esekubeni indodana kaNkulunkulu. Namanye amazwi uJesu mafuna iBhayibheli ayewakhuluma amanye amazwi yeza ukuthi nokwayikhuluma esendaweni yokuba indodana kaNkulunkulu. That is where abantu babe ngam-understand khona lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwalethwa kuyena umuntu ofe uhlaka. Mabemletha kuJesu lo muntu ofe uhlaka bethi bayangena akwangangena ngoba kwagcwele isiqulu sabantu baze bakhwela kulo muzwa lo muntu eKhaphanawume baqaqa uphahla lwendlu basebemehlisa bamehlisela uJesu. And lithi iBhayibheli uJesu ebona ukukholwa kwalaba abaletha lo ofuhla ukuthi bemletha kuyena uJesu, ebona ukukholwa kwabo wakhuluma izwi esebu ndodaneni kaNkulunkulu, not esebudodaneni engeyondodana yomuntu kodwa eyindodana kaNkulunkulu. Ngani ngoba
kwakufuneka i-operation eyenziwe lo muntu olethwa kuyena ingaveli ebudodaneni bomuntu, kwakufuneka ivele ebudodaneni kaNkulunkulu. And then uJesu wayese responda ebona ukukholwa kwabo, hayi kwalolethiwe. Wayesethi kulolethiwe, ndodana uthethelelwe izono zakho. Ababeka endlini abanga-understand ukuthi ukhuluma ekliphi office, basala kuleli office ababembuka bekulo, bazababuza umbuzo bathi, lo amandla okuthethelela izono uwathatha? Ngoba umuntu onamandla okuthethelela izono zabantu uNkulunkulu yedwa, lo wathatha amandla okuthethelela izono. Angithi babengakusho enhlizweni zabo. Kuleli office, ngoba leli office ayilona leli office lokuba indodana kaNkulunkulu, son of God, not son of man. Leli office lenza ukuthi akwazi ukuzwa abakhuluma enhlizweni zabo. Wayesebaphendula, hayi kuphendula into abayikhulume ngomlomo, kodwa niphendula ngani? Ngomlomo. Bathi dela abantu ngoba abazwanga. Kukhona la okubuza ukuthi lo amandla okuthethelela izono mathathayo uNkulunkulu yedwa uthethelela izono. Ababuzanga ophendulizwakayo, babuze enhlizweni zabo. UJesu wabezwa bonke ukuthi lo mangikhuluma kanje uthatha kanje, lo uthatha kanje uthatha kanje. Wasethi before ngiqhubeke nale operation la, ake ngiattende bona kuqala, because there is something they don't understand ukuthi operator ngiyiphi office. Amen. Lithi iBhayibheli wayesekhuluma wathi nizindlelana ngalokho enhlizweni zenu ukuthi ubani kanti unamandla okuthethelela kungesiyena uNkulunkulu yedwa na, nizindlelana ngalokho. Wayesithi kubona ke esibanikeza ke manje standard grade, ngoba kusho ukuthi into ukuthi babindeke lokho ayikusho kwaku higher grade. Wayesithi ake ngibahlisele ukuze bakwazi ukunderstand. Wayesithi kubona ukuze nazi ukuthi indodana kaNkulunkulu inamandla okuthethelela izono emhlabeni. Wayese ngashoke manje wathi ake ngishoke okulingana negrade yenu. Wayesethi kulofu uhlangothi sunguma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Lithi iBhayibheli nangampela lo ofe uhlangothi wenze njani? Wasukuma wahamba. Yabona? Ngani? Ngoba ingqondo zabo zaziphumule, zazisesabathini. Yabona? Ingqondo zabo zazinambazana, zazisephumuleni, zazingakwazi ukufunctiona, zisesabathini abangakwazi ukuyigcina. Ingakho uma noma ese-operator kwi-office kaNkulunkulu, ngenxa ukuthi ingqondo ziphumule zisesabathini, asikwazi noma-understand. Wayesethi uJesu ake ngibreake kwalona-ke leli sabatha eligqilaza ney'ngqondo zabo. Wakhuluma kulokhu layo okuphambene nesabatha eligqilaza iy'ngqondo zabo. Wathi angingasho nje ukuthi akavuka, wathi thabatha uhlaka lakho ngosuku lwani lwesabatha wenze njani? Nkosi yami, ngenza sabatha. Thabatha uhlaka lwakho bese wenze njani? Ukuthwala uhlabatha, ukuthwala uhlaka ngesabatha, ukuphula isabatha. Nani futhi nokuhamba ekhaya ngesabatha wenze njani? Ukuphula isabatha. So uJesu wathi akabreakeke kwalona leli sabatha ngoba lona leli limazi ingqondo zabo. Ababoni noma
Bathi ake break. Yabona bazofunda kahle eBhayibhelini yabona baba. Bazofunda kahle eBhayibhelini imangaliso uJesu ayezenza isikhathi esiningi wayezenza ngamasabatha. Athi mayesezenzile akhuluma amazwi kulabo bantu abagulayo amazwi okubreaka isabatha. Bazobhekisisa kahle ngabosuku lwaseBethesda ichibini laseBethesda kwakuyisabatha. Ufike eBethesda kunani kunomphele ugcwele lonke uhlobo lwabantu abagulayo ngani ngoba ithemba labo lapha echibini. Ukuthi ngesikhathi esithile Nkosi yami kose kuzanyazanyiswe leli sabatha bese gijima ukuthi vumbu abantu kodwa manje la kufuneke kungena umuntu onjani mangenene bese kusinda nifuna nhlehle kuhlehla kwenyama uthatha amandla uyothatha amandla thathela amandla ukuthi kuze kuzamazanisa ichibi ngesinye isikhathi and lapha kuthiwa khona umuntu owayesezama inhlanhla yakhe echibini for 38 years ngisho kahle 38 years lo muntu wazabalaza ukungena echibini waqala ukuzabalaza ukungena echibini sekusele iminyaka yo5 uJesu ezemhlabeni ulondele kwaze bazala uJesu emhlabeni wathabatha isimo somuntu wazala yena ngekusuka uJesu emhlabeni ulwa nechibi waze wakhulu uJesu umongcwele wehlela phezu kwakhe wagcwala amandla uNkulunkulu wathi le ndodana yami izweni uJesu wathi ke ake ngiyilapha kulela chibi mayisale chibi ufike lesingaki isabatha mayifika la isabatheni efika la emphemeni uyabayeka abanye uyalo osegule for 38 years efuhla ngothi for 38 years mayifika kuyena ngoba naye ingqondo yakhe igcwele ichibi sehlala echibini ingqondo yazigcina isiyichibi tuma lechibi la ingqondweni wafika uJesu engaphezu kwechibi mayifika uya kulo muntu mayifakele uthi uJesu kuyena uyathanda ukusinda na easy question ukuthi ingqondo yomuntu mayiphumule iphunyuzwa isystem ayizwa abantu ugcina ngasakwazi ukuzwa ngisho nale question Jesu uzombuza odinga uyebo noma cha uyathanda yini ukusinda na kufuneka ithini yena athi yebo bayithanda bangathanda athini cha uthanda uthini umuntu asemhlabeni njalo baba sekuzama ichibi ukuthi bakithi ngiyophosela phose hayi bo uyaphi lapho wabona uJesu ubona la uzoshonelwa yilanga ngingasebenzanga ngizosebenza wayesethi uJesu kena thabatha uhlanga lwakho wenze njani isabatha naye kwenza very same thing ngesabatha wathabatha uhlanga wesabatha wenze njani laba ingqondo zabo banje isabatha esephumule lovaye ngacabangi abamangaliswa isimangaliso ukuthi hayi nangu umuntu kangahlala esehambela ethwele uhlanga cha babathasukile bathi kodwa noma bengawenza umsebenzi bese ngabi isabatha nathi futhi yakuthi leyabafundi ababehamba noJesu bebanga nekhumbula lapho ukuthi hayi Bartimeya kwesemgwaqweni nathi lapho ukuthi manje sehamba nabafundi bakhe bahamba bayaxoxa sebeyibona le ukuthi abahlale beyibona sebeyabuzana babuzana noJesu babuza ngampela wakhala nyonini kule ndoda
njoba impumputhe kahle hle ithini into ngabe kuyimpumputhe ngenxa yezono zakhe ngabe kuyimpumputhe ngenxa yezono zabazali bakhe na yini zishangana lapha base kunje Jesu sosewenze njani wenze uJesu hayi yabona ke laba abafana nalaba impumputhe lezi ezimpumputhe lo ngoba uNkulunkulu ufuna ukubonakalisa amandla yabo ufuna ukubonakalisa amandla khona kanye eBhayibhelini sifunda ngabo isizalo sabo esavalwa kanti sivalelwa ukuthi kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu sesivuleka nalona ke uJesu usho njalo mase befika kuyena yisabatha futhi ewafa mfana wami oza lapha futhi kade idonsa iphinde idonsa ngeke bona usunasabe namhlanje usakwazi ukuphumputha awubepumputhele Mawumuntu epumputhe akacimeza amehlo uyawangquluza amehlo kodwa angaboni lutho Awusondela phuphutha. Ayihambe sibona. ayihambe phumputhe ke phumputhe Okay, waza. So, mafika uJesu lo yini isabatha. Akangeza akakwenza kuBhathimeya owayimpumputhe ahlangana naye emgwaqweni. Akaveli athi yena ukukholwa kwakho ukusibisile. Kodwa ngenxa ukuthi ufuna ukuqhaqa lento yesabatha ngoba eyikhulu abayisabatha. Ikhulu ngisho na social media. Yeah. Wabayithola ezesabatha ku social media. Yabona ingqondo umuntu mayibophelile iboshwe imfundiso ze. Akumsiza ukuthi ufundile. Ngani ngoba ukuduka bakuduba akuyona education kuyidumo. Yeah. Umuntu angaba nama masters abe nama doctorates ufunda incwadi enkulu kodwa afunda just a very simple book 66 books enze research ngoJesu nesabatha bese enze conclusion la ahlule lokho nje umuntu usuyabona futhi manje ngakubonisa so mayifike lephuphuthe uJesu uthini kule phuputhe uthi wenza okuhlukile ufike wakhifa ngathi enhlabathini bese ithatha lenhlabathi bese eyiminda ngalolu daka yabona wayesethile wathi le mpumputhe ayihambe iye echibini akiwe emanzini ngesabatha ayihambe iye echibini lase Silowama yayisihola kodwa bethe kwazi ukusihambela yoziphosela echibini nomphethe induku yathi mayifika la yafika njani geza amehlo yabona mayisingeze kubisoko lamehlo yasiyenze njani yayisibona mayisibona yabuyela la yayikhona lokho ngifuna ngabuyele emuva yabona amshone impumputhe umuntu oqala eyafuna ukubona uJesu kodwa ngenxa ukuthi uJesu yayingenayo ipicture yokuthi umuntu onjani namehlo akhe wayesawafundisa ukubona ukuthi awukanilanga abantu engibabonayo banje ha usibanibani kanti nje yabona nje isa explore leyo nto yabona ngoba ngathi Jesu wayengeke isikhashana uma ngabe laba abanengqondo ezibophelile okukhiyile engqondweni nabo bethi bahamba babona nami lo muntu akasebenza impumputhe
nabo bayakuzana njengoba kuzana abafundi eyimpumputhe bathi hayibo ingubo ngoba lempumputhe kwakunento ezithile ababegqoka ingubo zakhe ngathi kuyena loyana nesigubo nje somzimba wakhe ngathi uyena bathi abantu haya kuyena bathi abantu uyena izithake manje zikaJesu lezi ebopheke ingqondo baze bafika yena waze wabeza ukuthi bayabamba bayaphikisana wathi akayilamulele wathi cha bo imina ngempela ngizama ukuphikisana njengoba banga nje imina ngempela ngani ngoba abantu bathi akwazi ukuthi impuputhe esilokusazana sibone impuputhe ibone ingenzeka kanjani so bambuza umbuzo bathi kwenzeke kanjani ukuthi ubone wasechaza wathi umuntu othile lo mfana usihlala phansi fana wathi umuntu othile igama lakhe elithiwa bani uJesu ufike waninda inhlabathi ngani ngekhundo ngamathi wafanga la mehlweni nami wathi angechibini bacasule lechibini lokuyechibini bacasulwa ngechibi indaba yokuthi manje kwenzeka isimangaliso bagcina sibeleke eceleni bacasulwa futhi nayi igama lelithi Jesu banyanya bavele banyanya bathi mabenyanya wasisho njalo lo wathi cha uyena ongonisile babona ukuthi manje sothini basibethi no uyazi uthini njengobona nje mfethu mnikeza uNkulunkulu udumo ngamehlo akho kodwa distance yourself from Lord Jesus Lord have nothing to do sahlukanise naye ungameza bengcene impilo yakho ngani ngoba nobekwenzile wabona lo muntu uyisoni yathi impumputhi ukuthi uyisoni angazi into engiyazi iyodwa ufike ngimpumputhe bengimpumputhi manje seninjani sengiyabona ngazi lokho phela mina kwazi ukuthi uyisoni okweni lokho mina phela nje there's one thing I know bengimpumputhi wafika lo muntu wamenza njani ngabona ngani kuba muhle umuntu owazi ukuthi Jesu wenzile empilweni yakhe mhlawumbe ngisasengcina la bazalwane muhle umuntu owaziyo ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakhe mangiphendula ukuthi isikhathi esiningi abantu abanenkinga endleleni yokukholwa abantu abangazi ukuthi uJesu wenzeni empilweni zabo niyazi ukuthi umuntu ongazi ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakhe umjike nje awukwazi ukumconfirma umuntu ongazi ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakhe ngoba ushintshwa yibona bonke abantu ahlangana nabo endleleni bamezinjani bayamshintsha namhlanje lokho umbono ekona kusasa beseyilokhu umuntu sathi lokhu kusasa lo muntu oseyilokhu umuntu useyilokhu kusasa useyilokhu and futhi enye into enkinga ezokuthi amabandleni ethu baba sipheke sithulula ingenxa yokuthi kuzabantu amabandleni ethu abangazi ukuthi uJesu wenzeni empilweni zabo umuntu owaziyo ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakhe akashintshwa ngisho abantu baqhamuka ne-theology noma i-philosophy i-understanding ethile efuna ukubaguqula kulento izibakhiphe ngisho nasebandleni yabona umuntu owaziyo ukuthi uJesu wenzeni empilweni zakhe asikho inkulumo ekwazi ukushintsha ngoba ukuthi sebekhulumile abantu athi hayi ngiyakuzwa lokho kodwa nje manje into mina enza ukuthi ngimkhonze uJesu nokuthi ngikhonze ebandleni la ngikhonza khona ngikhonziswa ukuthi uJesu wenzani empilweni yami manje ngiyalele abandla angiyile kulaba yabantu angiyile kufundisi angiyile ngiye kuJesu engazi ukuthi wenzeni empilweni yami nina nichaza ngomabhukwenu
nangama-rumors enu, mina rumors or no rumors, mfundo or no mfundo, philosophy or no philosophy, knowledge, information or no information. Mina ngazi into eyodwa ukuthi uJesu wenzeni, ngimkhonzela lokho akwenzile empilweni yami. Kwenzeni empilweni yami? Akekho umuntu uJesu angenzeli ukuthi empilweni yakhe. Inkinga ukuthi abantu abazi ukuthi uJesu wenzeni empilweni zabo. Bazalwane, uJesu bakuduma wenza izinto empilweni yakho before sindisi, waqala ukwenza izinto. Empeleni uJesu waqala ukwenza izinto ungakabikho, waqala wahleka enza izinto. Ziningi indawo la umuntu engakazali noJesu la esinda khona. Engakazali noJesu, akusindise uJesu, akusindise uJesu. Kodwa ngoba uyiphuputha awuboni ungazi ukuthi usisokele. Uthi noma ususindisiwe ungazithathi lezi zinto njenge-testimony ukuthi cha mina uJesu ngimazi ngingakasindiswa enza izinto empilweni yami. So ngenxa lezo zinto ngizohlala endlini kaNkulunkulu noma ngabe ziyanetha, noma ngabe izinto ziyashintsha, noma ngabe kwenzekani, ngizohlala ngoba bazalwane. Yabona uSathane mayefuna ukulimaza impilo yakho akaveli nje alimaze. Into yokuqala i-attack-ayo ukuhlala kwakhe endlini kaNkulunkulu. Yabona uSathane mayemshaya umuntu umvezela kuqala isizathu sokushiya indlu kaNkulunkulu lapha ekhona. As if wazikhethela ukungena kuleyo. Ake ngiyamvumela umuntu oshiya indlu kaNkulunkulu ngoba yenze njani, azikhethele. Kodwa umuntu owaziyo ukuthi mina it was a divine connection. uNkulunkulu wangiplanela ukuthi ngibe la. So I'm not going to leave until uNkulunkulu ungiplanela ukuthi ngibe la athi I must leave. And futhi when that person leaves, mashiya ushiya kahle. Ashiya kahle ngendlela ukuthi noma kubonwana ngelinye ilanga kubonwane kahle. Noma kuhlangana noma bibi kushalazelana. Siphakame isandla. Khawulwane makuthi khawulwane. Uyabona? Ngoba kusekwenzeke into awudu. Ngitshiya ibandla lakho. Mase ngishiyile ibandla lakho bese ngiya ebandleni likaMkhize makhulu yangicikaya ebandleni lakho. Bese ke uMkhize ngelilanga adinge wena ukuthi uzoshumela ebandleni. Uzothini uma kuduma owamshiya kabi? Ngaku-embrace mawufika ebandleni. Mina kuyaba kwakheke ngoba bazalwane ibandla linomnikazi walo uJesu. So uJesu umnikazi webandla uyakwazi ukusikhandela ipartnership namanye amabandla yena. Futhi uJesu uyakwazi ukuvimba ipartnership namanye amabandla. uJesu uyakwazi ukwenza lokho. Uma ngabe sona isikhathi sayo. Kodwa ngabe isikhathi sesijuma ukuthi sibe ne-partnership, lezivula i-partnership. Kuhamba endleleni kwakheke i-partnership, njengoba sekune-partnership. Ngiyayisona leya partnership ukuthi khona la isisa khona. Njengoba kuthiwa sibe ready, bazalwane. Kuyaba i-partnership yami ngoba kuyamkhulisa phela uDuma. Lokho ayikhona namhlanje kusasa sobeke khona. Nebandla akulona lo muntu ibandla likaJesu baba. So ibandla likaJesu, uJesu uyayikhulisela ibandla lakhe. Uyena uBhekile, uyena uMalusi. Oduma nabaxolisa babo nami kodwa include myself. Siyithunzela thina. Sama puppet ngamanye amazwi masokuma ngolipolitiki. Sama puppet kaJesu. Manje lokho nithi incebo mfundisi ngitshela ku-puppet. Akuthini sakibandla uJesu owakha ibandla. Thina sama-puppet thina adonsa uJesu ngekhala. Kuyazwakala ukuthi asebenze kanjani la ensimini yakhe. So uma ngabe sengidonsa lekhala engidonsela kuDuma ngithi eyiDuma siyacela uzoba yispeaker. Duma siyacela ukuthi uzosikhonza. Mawuthi uyafika nawe uDuma uhleli la
ngiyexoxa ukulangisa kwayo. Angithi uzosoba kuphela ngazi ukuthi enkonzweni umuntu uyazizakalela isethaphile bandla yazizakalela ukuthi umuntu abe nendawo yakho nemangene ngazi ukuthi ngizohlala lapha. Angeke ukukhethelane. Mina ngihlala lapha. Uziqiniseke usibona ngihlala lapha. Nawe mawufika sekukhona umuntu oshaya endaweni yakho, uthi uyabona indawo kodwa kwesikhona indawo. Ngina sakazi ukuthi la uhlala khona, ngina sekukhona ingelosi yakho efake indele khona lapho. Neziso zakho. Kube sengathi uma sekuhlala umuntu lo muntu sehlala endaweni leyo zakho. Ingelosi yami izothini manje ingelosi yami lapha. Sengithothela ingelosi lapho. Manje uhlezi la ngoba ingelosi yakho iyahlelela ukuthi hlala la. Kuyaba mase sibiza uduma lo ngamshiyanga kahle ukuthi mahlangana ngingabingelelani kahle umshalozele abese zoshumayela mina. Ayikuzokuchumelela uzokwenza njani? Hallelujah. So ngamazwi ngithi sengathi bazalwane uNkulunkulu angasisiza. Youth, Sunday school. Ngicela nikwenze kube culture, kube isikompilo. Ukuze endlini kaNkulunkulu. Uhle ukuza endlini kaNkulunkulu ngoba abazali bane-influence ukuthi uzwe ngoba siyakhonza ekhaya. Kodwa kufanele ukuthi ihambe igcine isifika la isiculture yakho. Ugcine ibali so-adopt bazalwane. I'm proud of his boss. Uba uduma siya-connecta njalo naye. I'm proud of this boss. Thina sinenhlanhla thina nomsathane angasishaya kwezinye indawo kodwa when it comes to our families nokukhoza uNkulunkulu sihawukele nangamawalela kanjani. uNkulunkulu sihawukela sina inkinga abanye abafundisi abanawo ukuthi abe nezingane ezidlunga, izingane ezingalaleli. Labafana ngihlala njalo ngilandela lapho ukuthi uma Sundays ubaba usebeyazi ukuthi bona futhi bagijime nayo yonke into sound system baxhuze beyongabi nalisonto labafana labasebeze bayi-adopta lento kwaqala ubaba efaka kubona benomama kodwa manje abasayenzi ngoba ubaba nomama ukuthi abayenze sekuyilegacy yasekhaya sekuyisiko lakubo ngoba kufanele sikhoze ama-families ethu azagcine sekuyisiko lasekhaya ukukhoza. Nezibazalwane manje akafiki la ukukhonza ekhaya sekuyisiko lasekhaya asikakakhonzi kahle. Yabo labafana sebebabeba sibafika lapho hlala phansi bafana bami. Hallelujah. So sekubonga uNkulunkulu ngalokho and okunye thanda usudilo. Okunye bazalwane sikuthandayo siyambonga uNkulunkulu ukuthi sinengane zethu ezinjalo. Eyiningi nasebandleni ekungezona izingane zethu physically kodwa okuyingane zethu ngokuba ubaba wasebandleni izingane zethu nazo. Yabona bazalwane, yabona nje banibona njena la kunjena omunye umsebenzi wenziwa izingane zasebandleni. Khona usuku nje bayibona nje kupendiwe kwavela basuka nje izingane zakomuzi bafike abazali bayiqhathaza laba babependa lana kungcolile kuzokhonza kubona ukuthi ngeke kukhonzeke kunjena kwafika izingane zafike zaqoqopende bonke all around kwaxini bangabonakala ukuthi kade kupenda izingane. Awubazalwane la ebandleni nathi bazalwane la ebandleni angazi noma uzothi isabelo sami noma ibhadi lami uNkulunkulu akangiphanga abafana. Ngavela ngathola namantombazane ukhona ngathola noGeliza. So ngiqamba khona ngathi bayanda abangcwele kwamkhize ngoba ngangifuna ukuthi
kwifamily yami ngiqale iculture noma isiko lokukhonza uNkulunkulu. Yabona? Neingane engizoyikhulisa ngoba ngikholwa ukuthi ibandla, ifamily ngaphezulu kwe-church. The greatest church is your family. So kodwa ke ngendlela okwenza ngayo ngayo izinto nabantwana nje ababili, but one thing I like ukuthi nabo as your sons and daughters banjalo abantwana babo ba-connectile emsebenzini kaNkulunkulu. Bayona ababanga ingxenye yekhwaya ngoba bathanda ikhwaya kodwa futhi they are part of us in the family. Kodwa ngaphezulu kwabo enye into uNkulunkulu asisize kuyona wathi uNkulunkulu akavela ngiduduzele mina. Hayi noma ngaphezulu kwakho wavela wanginikeza inkumbulo yabafana. Abafana anisuke bafana basebandeni. Uzanile lapho. Uzanile. Siya. When you find out, never find out. Never Sunday school, never time. Because I'm not about oh, what's that? I'm not sure that. You never got that. You got that. The what did Clavana is on when the phone keep hanging away. Ubaba wakhe ithoe twist yasebandleni bakuthiwa xhexhe nangu friend phambili bazalwane God imbongi futhi is multi-talented bazalwane uNkulunkulu ebandleni thabana nini wini wena ushayela la sebethatha njengamadoda asebandleni. Well, bazalwane nangomuntu oh kodwa Nkosi yami amantombazana ayo ukuthi ngiyawalokhunja ngiyawabandlulula ngenzisa ukuthi mina uNkulunkulu akanginikezanga abafana njengoDuma wavele nje umama wakhe wavele wayishayela ngabafana ababili wayeseshayela ngamantombazana amabili uthula uthe Duma kodwa sathi masephazisa khona emhlabeni bazalwane la ebandleni yabona lento wangihlala ngifisa ukuyikhuluma yazi ukuthi uNkulunkulu uyaduduzana uNkulunkulu la ebandleni kwabakhona isigejana sabafana ingqenge enkulu iyayima lapha emva kokhona ngathi ihlathelelo nabo behlabelele bebanenge balaka kudla ihlathi bahamba bonke kwasala uthi abantu abazange ashintshe noma sebehambile kubo. By the way, awusuku usuku ubaba wakhe wasala yedwa emantombazaneni kokhona wasala yedwa bahamba bonke basala wasala waze uNkulunkulu wamqhubaza wathi sengena phi tshaya qedile ikhozi yakhe manje ulindele amapost singisho ukuthi nani nikhulekweni manikhulela ngemva so yes
teacher. So in your prayers, abantu abafana nalaba, ngisho ukuthi abanye futhi singaba bakhulekile. Kodwa laba kufanele sibakhulekele kakhulu singalani ngoba bane history yasebandleni kulula nanokubathemba abafana nalaba ukuthi noNkulunkulu baphumelelisa impumelelo yabo. They will make sure ukuthi umsebenzi webandla bayawukhulisa. Abantu abafana nalaba abantu abazi kahle ukuthi uma ngabe ukhona into abayikhulekelayo ukuthi lento ebandleni eyabaqala yahamba nabo, abafuna ukuthi ife, bafuna ukuthi iqhubeke. Ngisho ngabe abafundisi bethu siyabathatha enkosini, thina sifuna ukuyiqhubeka. Lokho akusiyona i-coincidence lokho ebesikwenza izolo ukuthi ushumayele okhona no way. Usela abantu talented. Akuyona i-coincidence. Kwesinye isikhathi wena bakubuka ku-wiki, thina njengabafundisi asibuki ku-wiki. Uyabona? Ngani? Ngoba we are looking forward. Thina sinamabandla thina okuthwala thina. Ingafuni manje sibona sinemoto ngicabanga ukuthi sathwala. Ukuthwala nathi ngisebenzela mhlawumbe abanye babebona ngishintshashintsha imoto. Umhlawulo cha zivela ohambeni lami. Zazalwa ohambeni lami. I come a long way. I built relationships nabantu abashumayelayo. Yonke indawo la ngidlula khona ngenza sure ukuthi ubudlelwane ngigcina kubuhle. So lobo budlelwane ibona lobo kumsebenzela ngoba nginabantu abaningi abangikholelwayo umsebenzi engiwenzayo ngendlela ukuthi they are willing to support lapho benamandla khona. Aqalanga kunje bazalwane, ngiyakwazi ukuhamba ngenyawo ngingenazi imoto, ngiyakwazi ukuzama ngithi ngithenga imoto ebhedami. Inemoto kunezo 3 engayithengayo mina, eqala imoto engayithengayo kwakuyimisa land. Eyayingangihluphela ubalanga. Esibili ngaze ngayidayisa ihlulekile ukuthi iyothelela emgwaqweni ngendlela eyibheda ngayo. Ngingenamandla bezokuthi itheleleke. Eyalandeleka lapho kwaba ifuture. Nayo ifuture nayo yayihlamvu. Ngoba uhluphekile nabantu bavele badlale ngawo, waqhamuka omunye ebona nginayo inenjini enhle. Ngithi Toyota phela Corolla. Wathi mayibona injini wathi Nkosi yami ngizokwazi ukuthi mangithatha le njini ngiyifake lapha emotweni yabevenini yami bese ngenza umsebenzi. Ngangekho wathi uphi umnikazi wale moto kwathiwa ke wathi nomtshela ukuthi ngine-future engikunikeza yona mahala, anginikeze le moto. Mabe sesibonana naye akusemali, sefuna ube khona ibhalansi ethile engiyikhiphayo uyena ongisukelayo. Iphi lo future le no Corolla ayikho, ne-future njani liyanginikeza yona ayikho. Yabona? Kwathi ke ngomusa uNkulunkulu, uma uNkulunkulu eseqala ngoba uNkulunkulu uhlala ethi kwabuduma akawazi amandla omuntu. uNkulunkulu uyawazi umsebenzi wakho. In a due time he's going to reward you. Now when the time came uNkulunkulu wenza kwenzeka. And kuze kube manje uNkulunkulu isize to uyazi ukuthi manje imoto akuzona ezami. Ingathi imoto leni yami leni iCorolla ngwani lezi iCorolla double cab nje lezi uthatha ukuthi iCorolla double cab. Ngiyakwazi ukwenza lokho. Yabo ngoba uNkulunkulu uyazi manje lezi imoto akuzona ezami. Ezomsebenzi wakhe. Uzoyikhuluza umsebenzi wakhe. Noma zingaguga noma zingaba amahlamvu mayiphelele emsebenzini wakhe uyazi uvele kwamina qobo lami ngiyinikele emsebenzini wakhe. So abantu abafana nalaba siyazi ukuthi uma kukhona into abangayikhuphela ukuthi ingafi umsebenzi kaNkulunkulu ngobele mfowethu. So labafana they are amazing. Labafana bebancane as they are. Khona amakhethelisi ngangingekho siyolanda inkomo abazalelidliwayo. Uma umkhize bafika labafana belethwa abazali babo ngoba bayabalalela abazali. Uma bethi abazali shona le ushona khona esiyenkonzweni. Imoto yabona umfana njalo ngamasonto ifika inyinyitheka igcwele umndeni. Imoto yabona umfana bonke bawilling akekho letheke kanti bonke bayathanda. Yabona noma belala nje ndabona ukuthi basekhaya njengakubo. Yabona
So labafana, as small and as young as they are, mangabe ngingekho laphana banenkinga ukuthi manje ke kufuneka kufakwe kudrilwe la kufakwa amakhethenisi. Guess what? Labafana uthi mangikhize bona bawe ikhipha lokhu befaka amabhithi badrila uthi mama bashaya inethule bebancane bebangani la ebandleni labafana abatshelwa vele kusuke bona labafana bethi baba sofika lapho sizosebenza igcini ngelinye ilanga lo lama nabakubo uphi nawo hamba nabakubo bathi mfundisi sifuna ukuzogunda lapha ngasa soba na event bavele basuka bafika nomshini wakubo bafika shaya sibathile nje kuhle. They love ibandla kaNkulunkulu, so bathi uma behambile la baya kodwa uNkulunkulu basilethela quality abafana. So in your prayers, please pray for this. Wona basazi laba yibo abasazi. Likho nala